Lijep pozdrav svima, moje ime je Stipe, danas ću vam predstaviti novo kućište iz Silverstona. Silverstone je meni već duže vrijeme jedan od najdražih brendova što se tiče kućišta, jer su proizveli mene osobno najdraže kućište Primera PM01. Danas imamo kućište iz jedne druge serije, radi se o seriji Redline, iako kućište nema niti trunke crvene boje u sebi. Ali pogledajte zašto je ovo kućište tako zanimljivo. Ostanite do kraja recenzije, a mi se opet čujemo na kraju. Silverstone RL06 je najnovije kućište iz Redline serije. Prijašnji model RL05 na recenziji se pokazao kao iznimno kvalitetno kućište za odličnu cijenu, a sada recenzija jako sličnoga mlađeg brata. Kućište ima predivan vanjski dizajn, napucano ali sa stilom. Cijela prednja stranica je rupičasta, što će rezultirati vrhunskim protokom zraka. Preko lijeve strane je veliki pleksiglas, iako mislim da bi staklena stranica za ovo kućište bila znatno bolji izbor. Nadajmo se da ćemo to vidjeti možda u RL07. Desna strana je potpuno prazna. Vrh kućišta mi se posebno sviđa jer imamo jako lijepu LED bijelu power tipku, 2 USB 3.0 i 2 USB 2.0 te audio jackove. Nešto malo niže se nalazi prostor za 240 i 280 mm vodeno hlađenje. Na njemu se nalazi i veliki magnetizirani filter zraka. Ispod napajanja također imamo filter prašine. Kada skinemo side panel možemo odmah primijetiti čistu i lijepu unutrašnjost. Naravno, na dnu je i veliki podrum za napajanje te diskove. Cijelo kućište je puno rupa koje će vam osigurati savršen cable management. I veliko hvala Silverstoneu za rupu na podrumu kako moglo izvući kabel za grafičku karticu. Pored savršenog cable managementa imamo i savršen protok zraka, zahvaljujući 3 ventilatora naprijed za upuh i jedan nazad za ispuh. Prednja stranica se jako jednostavno skida, samo jednostavnim povlačenjem. Odmah je za pohvalu ovaj ogromni filter zraka koji se proteže preko sva 3 ventilatora. A ventilator se spajaju preko 3 pin konektora i već su spojeni na Silverstoneu adapter. Adapter omogućuje spajanje do čak 10 ventilatora, a svi se napajaju preko Molexa. U podrumu možemo instalirati do 3 3,5 inčna hard diska. U prvom slotu se nalazi i vrećica sa vidama i user manualom. Također na stražnjoj strani možemo instalirati 2 SSD-a. Sve je to Silverstone jako lijepo napravio, ovo kućište iz Redline serije, tako da je logično i da dolazi u crveno-crnom izdanju. Hvala vam što ste pogledali recenziju i što pratite i podržavate moj rad. Moje ime je Stipe, a vidimo se u nekoj sljedećoj recenziji. Do tada, pozdrav!